ndashimana kuma ashima atatu. Ndashimana ko Imana yangaruye YouTube channel. YouTube channel ejo bundi garuka nyuma y'abafu 600. Ni ubutunzi. Gufata umurima wawe cyangwa inzu yawe bakayikwiba ni ikibazo gikomeye. Iyo umuntu ashima YouTube channel rero ni umurima w'iki gihe. Kuba Imana yangaruye akarima kanje na madamu wanje n'umwana wanje witwa Jevon akompanya ntabwo icumi. Irindi shimwe ndashimana yuko nabyaye nja ku bitaro, nagiye ku bitaro saa 8 z'ijoro ari amasaha mabi. Nta muntu utabaza, nta muntu wahamagara, uzi ubwenge ufite kwiba kwinshi. Ninjira na kwiba kwinshi ngarukana amashimwe. Ndashima Imana yuko tugihumeka umwuka w'abazima. Inyotewe Yesu Kristo. Ari umuntu wandika kuri Instagram umuramo mukozi ngo maze imyaka 18 mutagera mu nzu y'Imana. Hano hanze turabapote ku social media abaposo ndamwatuza mwarambe vya fositoye no
wibuze wewe.
Uchichi baraka zawe Kanina nyepiti chotifu Fuzo fuzo Oya sina tahamara masawe Nubisa mugazi watashima Ani uchichi baraka zawe Kanina nyepiti chotifu Fuzo Oya sina tahamara masawe Nubisa mugazi watashima Ani uchichi baraka zawe Kanina nyepiti chotifu Shaka shaka hoya mama,
kuri umugoroba hari icyo mwizeye yemwe muzamura ukwizera kwanyu n'umugoroba dufate mu izina ryawe Bwana asifiwe ngambariza umuntu kwezi ukwegera umumbariza ngo ese wizeye iki nitumara dusubire hari ijambo yakubwiye cyangwa nta kintu yizeye twabasize bizere bene ishima kwimirugo yanjye yose yanjye
imbabazi zidashira